Ta video ni tak kot ponavadi. Tokrat res izrecno opozarjam, da je ogenj nevaren element in da je igranje z njim lahko smrtno nevarno. Moj interes tukaj je varno soočanje s strahom in spoznavanje nečesa novega v nadzorovanih okoliščinah. Če se strinjamo in če se zavedamo, da je bruhanje ognja na lastno pest lahko smrtno nevarno, potem začnimo z videom. Tega nisem povedal nikomur, niti Leni ne, ker bi me verjetno hotela dati iz kože. Saj zdaj, ko bo gledala ta video, živjo Lena, bo verjetno hotela narediti enako. Pa sem na srečo še kar v Parizu. Sicer sem na gledaliških delavnicah, ampak pojavlja se je še ena priložnost. Veste, da se rad učim vseh mogočih spretnosti. Preizkusil sem že praktično vse cirkuške veščine, razen česarkoli povezanega z ognjem. Sicer me fascinira, ampak vseeno do ognja čutim strahospoštovanje in se ga spretno izogibam. Do danes. Od prijatelja sem zvedel, da njegov prijatelj v Parizu redno vodi delavnice bruhanja ognja in da je res mojster. To je preveč dobra priložnost, da bi jo spustil. Pisal sem mu, dogovorila sva se in dobiva se jutri ob 6. Držte pesti. Zdaj gre za res. Ura je 5 in dobil sem SMS od Andreja z Y, ki vodi to delavnico. In pol je dal tega smajlja, ki pomežikne, a se vidi na koncu kao. Priložil mi je na mail še navodila, kaj moram vse prenesti. Rezervna oblačila, če ti ta zgorijo, ne saj ne, verjetno zato, ker švicaš knor od strahu. Eno flašo vode, ki bo prazna in pa eno vodo za pit. Pa še obvezna oprema, kar se mene tiče, GoPro. In pa, da če imam dolge lase, pravi, da naj jih spnem ali pa kako drugače fiksiram. Tako da, ker nisem prinesel nič za spenjanje las, grem hitro nekaj tazga iskat, da si ne bom zažgal cele frizure, pol pa gremo na delavnico. Če kaj sovražim pri francoskih stanovanjih, je to, da imajo ogromno stopnic. En mali update, verjetno bom ostal brez zaščite za lase, zato ker sem pol ure iskal podzemno. Veste kaj je pa epsko? Da se tle v Parizu sploh ne počutim čudno s to ogromno kamero, pa s tem nekim vlog setupom, pa noben te čudno ne gleda. To je Andrej. Salut! In Hi, nice to Andrej meet je you. mojster dihanja ognja, Da. but he doesn't understand Slovene. Нет, я не понимаю Словению. Can you tell us where Hi. we actually are? Hi there, we're actually at the Palais de Tokyo in Paris. If we look just behind there, we have the Eiffel Tower. Well, we'll have a look after that, but Eiffel Tower is right behind. To je Eiffelov stolp. Be welcome on the most popular place in Paris for fire breathing and fire activities. I'm proud to say that I started this event 15 years ago, and today here I teach fire breathing. So Nick is my student for today, and he will proudly perform fire breathing. I hope. So do I. Na začetku me je seznanil z vsemi tveganji, potem sva se lotila različnih vaj z vodo, kaj jih zdaj mogoče ne bi pretirano razlagal. No, potem pa je sledil moj prvi bruh, oziroma prvi poskus bruhanja ognja. Don't ever manipulate fire if you're not sure of what you're doing. If there's any doubt, there will be risk, dangers. I'm a professional, I have more than 15 years of experience. I teach at Nick because I know exactly what I'm doing. Please, people, take care of yourself. Andrej je najprej demonstriral, kaj in kako naj naredim, potem pa sem bil na vrsti jaz. A ste videli, kako na kratko sem pihnil tekočino v plamen in kako držim baklo, kada me bo živga pojedla? Zato, ker me je bilo strah. Bližina ognja zame ni ravno vsakdanja izkušnja in res je bilo scary. Potem je sledil cel kup napotkov, pristopov, strategij in s časoma sem se udomačil in postal kar suveren. Mogoče celo preveč. Malo voham, da se mi lasje žgejo, ampak pravi, da ni nič hudega, drugače gre pa ful dobro. It's the first time he do that, and honestly, it's one of the best I have seen. Because normally people, when they first try, they never do that good, and he's really good. Res mi je šlo dobro in imam hipotezo zakaj. Glavna stvar pri bruhanju ognja je razpolaganje s tekočino oziroma s strupom, ki ga imaš v ustih. Potrebno je zavedanje mišic jezika, grla, požiralnika, lic in upravljanje s to tekočino, da jo uspeš pod pritiskom spraviti ven in da je ne pogoltneš.
kar je, presenetljivo, ful podobno globinskem izenačevanju pri potapljanju na vdih. In sčasoma sem se počutil res domače. Thank you very much, Andrei. It was really my pleasure. My pleasure. The experience was above all expectations. You made it really well, by the way. Congratulations. Thank you. You can thank look you. on my Facebook page. I have a lot of videos of people trying. You did an awesome job. Congratulations. Thanks. Nekih resnih ugotovitev nimam. Vse skupaj sem doživljal kot eno hecno, vroče potapljanje v svojem strahu, če ima to kakorkoli smisel. Spet se je izkazalo, tako kot pri potapljanju, da je glavna stvar pri soočanju s strahom sprejemanje in sproščenost. Po mojem. Saj nimam pojma, no. Majhen davek sem vseeno plačal. Če potegnem črto, bilo je res epsko. Meni se zdi, da tisto, kar se je skurilo, so bile moje izrazito dolge trepalnice, ki zdaj niso več tako zelo dolge. Poleg tega čutim en tak pekoč občutek okrog ust, kar je menda povsem normalno. Nobenih čudnih stranskih učinkov nimam, kar je super. In res sem vesel, da sem se lotil nečesa, česar me je bilo strah. Se gledamo naslednjič. Aja ne, sorry. Se gledamo naslednjič. Usta imam res taka, kot če bi se celo noč zelo intenzivno poljubljal, čisto rdeča. Stojite. Sem to hotel povedati še.